алайкум дӯстони азиз, мухлисони футбол, онҳое ки айни ҳол чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олиро интизор ҳастанд. Имрӯз рӯзи шанбе аст ва рақобатҳои даври чаҳоруми Лигаи Олии футболи мамлакат бо бозии дастаҳои клуби марказии варзиш Артиш ва Файзканд ҳамин ҳоло дар варзишгоҳи политехникуми шаҳри Душанбе оғоз мешавад. Гузашта аз ин бозии дигаре ки дар ин давр дар рӯзи аввал доир мешавад дар Талко арена ҳамин ҳоло бо иштироки дастаҳои Регартадас ва Эсхата баргузор шуд ва мо мутмаин ҳастем ки бо тақвими зиче ки айни ҳол барои дастаҳо гузошта шудааст, бозиҳо дар сатҳи баланд баргузор мешаванд. Аз ҷумла рақобати клуби марказии варзиш Артиш ва Файзканд ки дастаҳо дар даври гузашта, яъне дар даври сеюм бозиҳои худро баргузор карданд ва мо дидем ки чӣ гуна талош барои ба даст овардани имтиёз хеле ва хеле зиёд буд. Тими Артиш дар сафар муқобили Ҳосилот ба натиҷаи мусовӣ расид, ҳолон ки дар дақиқаи 94-уми рақобат онҳо имконияти пирӯзӣ ба даст оварданро доштанд, вале Жангатен ҳамлагари фурсат Рaftin. ки довар Хуршед Дадабоев аз шаҳри Душанбе аз оғози рақобати имрӯзаи дастаҳои Артиш ва Файзканд садо медиҳад ба Хуршед Дадабоев дар бозии имрӯза Насимҷон Мансуров аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Фаридун Маҳмадиев аз ноҳияи Вахш кӯмак мекунанд. Довари чаҳорум Беҳрӯз Муртазоев аст аз шаҳри Душанбе. Хуб, биёед сараввал ба ҳайати дастаҳо таваҷҷӯҳ мекунем. Тими мизбон бо чунин ҳайат имрӯз дар муқобили дастаи Файзканд бозӣ мекунад. Дарвозабон рақами 39 Суҳроб Хоҷа Юсупов аст, дар хати ҳимоя Бахтиёр Азимов аз канори чап, дар канори рости майдон Комрон Иброҳимов таҳти рақами 20 ҳунарнамоӣ мекунад. Хуб, дар маркази хати ҳимоя рақами 4 Иззатулло Рӯзиев ва рақами 14 Белонка Ҷерард ҳунарнамоӣ менамояд. Хуб, дар маркази майдон капитани даста рақами 7 Комрони Мирзонажод, рақами 10 Хуршед Тимур Ҷураев, рақами 8 Бахтиёр Чӯриев, рақами 18 Абдулло Шарипов, рақами 77 Хуршед Абдуллоев. Жангатен таҳти рақами 33 ҳамлагари дастаи клуби марказии варзиш Артиш аст. Хуб, Аҳлиддин Турдиев гуфтем сармураббии ин даста. Хуб, тими Файзканд ҳоло бо чунин ҳайат бозӣ мекунад. Тағйиротҳо нисбат ба бозии гузашта дида мешавад. Гбеку Праспер дарвозабони ин даста таҳти рақами 21 аст, дар хати ҳимоя рақами 97 Абдухолиқ Алимов, рақами 18 Арсен Абама, рақами 4 Ҷозеф Феюмба, рақами 6 Зуфарҷон Акбар
Акбаралиев, рақами 20 Ҳувайдои Гулмурод, рақами 80 Билол Сулаймонов, рақами 7 Ҳамзаҷон Ахтамов, 17 Ҳуҷҷи Акбар Узоқов, рақами 30 Артур Богнон ва рақами 9 капитани даста Шавкати Ҳутам. Ҷалолиддин Маҷидов сармураббии дастаи Файзканд аст. Ҳоло бо ту футболбозони дастаи Файзканд тавассути дарвозабон Гбеку Праспер ҳоло онҳо бозиро шурӯъ карданиянд ва мебинем ки аз дақиқаҳои аввал дастаҳо бо кадом шева бозӣ мекунанд. Аслан дар он бозиҳое ки дастаи Файзканд муқобили ҳарифони худ бозӣ кард дар мавсими имсола ба синсои бозӣ бо дастаи Коктош ки мо надидем, албатта онҷо бозӣ бо пирӯзии дастаи Файзканд ба анҷом расид. Онҳо албатта бо такя ба хати дифоъ ҳунарнамоӣ карданд. Ин то як андоза хуб ҳам ҳаст. Бисёре аз дастаҳое ки муваффақ мешаванд ва натиҷаи хуб ҳам мегиранд, албатта бо ҳамин шева ҳунарнамоӣ мекунанд. Хуб, дастаи Файзканд яке аз бозиҳои хуби худро мавсими имсола баргузор кард дар муқобили Истиқлол, новаста аз он ки тими мазкур ба бохт рӯбарӯ шуд ва ҳоло як партоп ба ҷаримагоҳи дастаи Файзканд ва ин ҳамла барабас меравад. Дар ҳамин фурсат имконияти бисёр хуб буд барои бозингарони дастаи клуби маркази варзиш. Хуб, инак як лидер, як бозингари хуби дастаи Файзканд чанд бозии ахир мешавад ки дар ин даста иштирок надорад. Ин Муҳсинҷон Абдуғаффоров аст. футболбози мазкур дар бозӣ бо ҳосилот корти сурх гирифта буд ва ӯро ҳам кумитаи интизомии Федератсияи футболи Тоҷикистон аз ҳаққи ширкат дар 3 бозӣ маҳрум сохтанд ва фикр мекунам инак дар як бозии дигар ӯ иштирок нахоҳад кард ва зуд ба даста бархоҳад гашт. Ба ҳар сурат омадани легионерон фикр мекунам метавонад бозии дастаи Файзкандро куллан ҳам дигар кунад. Ҳоло Ахтамов дар маркази майдон фикр мекунам каме осеб гирифт баъд аз бархӯрд бо капитани мизбон Комрони Мирзонажод, вале фикр мекунам ҳолаташ хуб аст. Андаке шояд нодуруст барои гирифтани тӯб талош кард, ба ин хотир муваффақ шудан натавонист. Ҳоло Аҳлиддин Турдиев ва Ҷалолиддин Маҷидов ба футболбозон дастур дода истоданд ки бояд чӣ гуна бозӣ кунанд. бале худи нимофизатгари дастаи Файзканд инҷо нодуруст пояшро гузошт, ба ин хотир муваффақ нашуд. Комрони Мирзонажод капитани дастаи Артиш, вале тӯб рост ба пои дарвозабони дастаи Файзканд Гбеку Праспер меравад. Хуб, агар бозиҳои гузаштаро таваҷҷӯҳ кунем, махсусан бозии дастаи клуби маркази вардиш Артишро муқобили дастаи ҳосилот, онҷо қариб як бозӣ баробар ҳам буд. Ҳам тими Артиш имконият дошт, ҳам дастаи ҳосилот, вале дар дақиқаи 94-ум истифода набурдани имконияти 100% голзанӣ ин то як андоза бар зарари тими Артиш ҳам шуд. Ҷан Гатен легионери ин даста бо дарвозабон 1-1 баромад, вале муваффақ шуда натавонист. Шонси ба даст овардани пирӯзӣ дар поини рақобат 100% ба миён омад. Барсад ин ҳам то як андоза сатҳу сифати он бозингароне ки аз хориҷи кишвар дар чемпионати Тоҷикистон бозӣ мекунанд нишон медиҳад. ҳоло бо ту футболбозони дастаи Файзканд як партоб аз ҷониби Артур Богнон буд ба канори чапи майдон. идомаи ҳамларо мебинем. ирсоли ту ба ҷаримагоҳи дастаи Артиш, фурсат барои иҷро кардани зарба, вале дар ин лаҳза зарбаи Билол Сулаймонов болотар аз дарвоза аз майдон берун шуд. ҳамон нафаре ки ба дарвозаи Истиқлол яке аз голҳои шедеврии мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистонро зад ва ҳоло метавонист аз ин фурсат хеле ва хеле хуб истифода бурад. Бубинед чӣ гуна имконият буд. шояд ҳамон ду бозингари дастаи Артиш ба он монеа пеш оварданд ва каме тарси задани зарба ҳам ӯро фарогир буд ва зарбаашро баландтар иҷро кард. бисёр имконияти хуб буд ва ин аввалин имконияти голзанӣ ҳам барои дастаи Файзканд дар бозии имрӯза буд. партоби Акбаралиев, Бахтиёр Азимов бо Билол Сулаймонов мубориза мебарад. Хуб, барои Билол Сулаймонов ҳам дастаи Артиш ошно аст, зеро чанд муддат дар ҳайати ин тим ҳунарнамоӣ мекард футболбози мазкур. ман чанд бозингари дастаи Файзканд ҳам дар тими клуби маркази вардиш Артиш бозӣ мекарданд. зарбаи хеле ҳам баланд аз сӯи дарвозабони дастаи Файзканд ва тӯб аз майдон берун мешавад. Комрон Иброҳимов, Суҳроб Хоҷа Юсупов
инак агар хато накунам се бозӣ мешавад ки Суҳробхоҷа Юсупов дар ҳайати дастаи артиш хеле ва хеле хуб бозӣ карда истодааст. Муқобили тими ҳосилот ҳам яке аз он бартариҳое ки дастаи артиш дошт ин хати дарвоза буд, чунки ин дарвозабон дастпарвари дастаи Хуҷанд хеле ва хеле хуб бозӣ кард, сеҳвҳои хеле зиёд анҷом дод ва итминон дорем ки бо ин боварӣ, бо ин бозие ки ӯ анҷом медиҳад, ба оҳистагӣ метавонад боварии сармураббиро боз ҳам бештар кунад. Ва гузашта аз ин дар курсии эҳтиёти дастаи артиш ҳам боз як дарвозабони ҷавон, боз як дарвозабони хуб ҳам ҳаст. Ин Ҳусайниддин Маҳмадалӣ, ӯ ҳам соли гузашта дар чанд бозии даста хуб иштирок бозӣ кард ва имсол ҳам фикр мекунам метавонад ҷойгузини Суҳробхоҷа Юсупов бошад. гузариш аз канори чапи майдон, аз онҷое ки легионери дастаи Файсканд ҳунарнамоӣ мекунад. Партоби хеле ҳам баланд. Белонг Ҷерард тубро берун кард. Ҳоҷи Акбар Узоқов ва туб аз майдон берун мешавад. Инҷо Хуршед Дадабоев довари бозӣ ишора мекунад ки аут ё зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи мизбон аст. каме қоидаи бозӣ вайрон шудааст аз ҷониби нимуҳофизатгари дастаи Файсканд. Шавкати Ҳутам дар экранҳои мову шумо. Ҳоло дар баробари Манучер Ҷалилов, ҳамлагари дастаи Истиқлол, капитани тими Файсканд ҳам нишонзан аст. Мубориза ҳоло шурӯъ шуд. Шавкати Ҳутам яке аз футболбозони хуби хати ҳамлаи дастаи Файсканд ҳам ҳаст. ва гузашта аз ин баъд аз як муддати осеб Аваз Қамчинов ба ҳайати дастаи Файсканд баргашт ва имрӯз футболбози мазкур дар курсии эҳтиётӣ қарор дорад. футболбозони Файсканд аллакай дар назди дарвозаи тими артиш фишор оварданиянд ва ин метавонад барои дастаи мизбон мушкилиҳои зиёд эҷод кунад. ва ҳоло Ҷалолиддин Маҷидов сармураббии даста ишора мекунад ба бозигарони хати дифо ки бояд чӣ гуна дар муқобили се футболбозии дастаи артиш саф ороянд. бо ту бозигарони дастаи Файсканд, аммо на Хуршед Тимурҷураев дар марказ бисёр хуб тубро гирифт, аммо паси нодуруст дод. фикр мекунам ин ирсоли туб ба Хуршед Абдуллоев буд, футболбози рақами 77. Вайдои Гулмурод ва партобе ки аз ҷониби ӯ ирсол шуд, суръати хеле ҳам баланд дошт. Ба ин хотир Шавкати Ҳутам ба туб расида наметавонист. Комрони Мирзо Нашод. Белонг Ҷерард. Дарвозабон Суҳробхоҷа Юсупов. Зарбаи хеле ҳам баланд. Алимов ҳоло қариб буд иштибоҳ кунад. Дифогари марказии дастаи Файсканд. Богнан. Ҳувайдои Гулмурод. Пас ба марказ. Чорьев. вале на Ахтамов дар ин лаҳза бисёр хуб бозӣ кард. Акнун аксул ҳамлаи дастаи Файскандро мебинем. Як паси хеле хуб ва Шавкати Ҳутам хеле зуд тубро ба Ҳоҷи Акбар Узоқов ирсол кард. Ҳамон нафаре ки дар муқобили дастаи Кӯкдош ду паси головарро ба Шавкати Ҳутам иҷро кард. Яъне бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард ва баъд аз Шавкати Ҳутам фикр мекунам дуюмин футболбози хуби дастаи Файсканд дар ҳамон рақобат буд. Тимур Ҷураев. Даҳ дақиқа сипарӣ мешавад аз оғози рақобати дастаҳои клуби маркази вартиш Артиш ва Файсканд. ҳисоб кушода нашудааст. Азимов, Рузиев, Белонг Ҷерард, Комрон Иброҳимов ва саросима шуд ҳимоятгари канори дастаи мизбон. ба ин хотир тубро ба ҳамдастаи худ расонида натавонист.
حالا برتری یک دسته در بازی امروز احساس نمی‌شود. پرتاب خیلی هم بلند از اوت با جریمه‌گوی دسته ارتش، ولی عزت‌الله روزیف با بلال سلیمانوف اجازه نمی‌دهد که خط دفاع را عبور کند و به توپ رسد. بازیگر رقم 80 دسته فایسکند عبداللهیف. جوزف فئومبا در خط حمایه حالا خیلی خوب بازی می‌کند. عبدالخالق علیموف، اکبر علیف و حالا ادامه حمله دسته ارتش از کنار چپ میدان عبداللهیف، ولی فئومبا به عبداللهیف اجازه گذارش را نمیدهد. شوکتی حتام، بلونگ جرارد توپ در میدان قرار دارد. روزیف، کامران میرزا نژاد، عظیموف خیلی خوب دفاعگران دسته میزبان توپ رو زیر نظارت خود میگیرند. پرتاب خیلی بلند با ژانگاتن. چوریف. پس نودروز پرتاب‌های هوایی و با سراغ‌های نوعانی خیلی و خیلی زیادتر شده ایستادند. حالا اهلدین توردیف جانب بختیار چوریف اشاره میکند که باید آرامتر باشد در مرکز میدان. چوریف میتوانست توپ را زیر نظارت خود گیرد، کارت کند و بعدا حمله را آغاز کند، چون که در مقابلش کسی نبود. گاتن، عظیموف و هوایدوی گلمرود اینجا مبارزه برد، اما اوت با فایده فوتبالبازان تیمی میزبان. فئومبا. پرتاب‌های بلند هم جانب شوکتی حاتم خیلی و خیلی زیاد روان میشوند. علیموف. من بازی زمینی خود پاس‌های کوتاه از جانب فوتبالبازان دسته فایسکند هم کم سرعت گرفته ایستادند. احتماف. پرتاب خوبی ارتور بوگنو با کنار چپ. ارسن اباما، حاجی اکبر اوزاقوف، اکبر علیف، گبکو پراسپر، ژانگاتن. حالا مبارزه برد با دروازه‌بان دسته فایسکند و آخری بود دروازه‌بان هم اشتباه کند. شوکتی حاتم. پس بسیار هم خوب ادامه حمله دسته فایسکند رو می‌بینیم. یک بار 4-5 بازیگر این دسته در خط حمله. هوایدوی گلمرود فرصت برای او و سوراب خوجا یوسوپوف خیلی خوب بازی می‌کند برای برگرداندن ضربه فوتبالبازی دسته فایسکند. پس دقیق عبداللهیف، تیمور جورایف، چوریف، پس به کناری راست عبدالله شریپوف، ولی اندکی توپ را از خود دورتر سر داد، وگرنه بسیار فرصت قلای بود برای دسته میزبان. به توجه میکنیم به لحظه ای که هوایدوی گلمرود داشت پرتاب بسیار خوب ارسال شد و دروازه‌بان با یک حرکتش توانست این ضربه را برگرداند. همچنین نقش بختیار عظیموف هم در برطرف کردن حمله دسته فایسکند خیلی کلان است. کامران ابراهیموف پرتاب به جریمه‌گاه و ضربه با سر اجرا می شود، ولی دروازه‌بان توپ را داشته میگیرد. باز هم پرتابی بلند و اولین شده به توپ شوکتی حاتم رسید، اما شاید درک نکرد حاجی اکبر اوزاقوف که توپ از دفاعگران دسته ارتش میگذرد. حاجی اکبر اوزاقوف پس به کنار چپ، ولی عزت‌الله روزیف اولین شده به توپ میرسد و نودرست دفاعگری دسته ارتش توپ رو اداره کرد. فکر میکنم
чамани майдон ҳам он қадар хуб нест барои бештар дар замин бо туп кор кардан. Абдухолиқ Алимов хеле партоби баланд. Ҳувайдои Гулмурод, аммо Белонг Джерард бисёр хуб бозӣ кард барои гирифтани туп. Дар марказ бозам футболбозони Файзканд. Акбар Алиев, як партоби баланди дигар. Ҳувайдои Гулмурод, Пас. Ҷураев, Иззатулло Рӯзиев, ва Хуршед Абдуллоев ба туп расида наметавонад. сурати ирсоли туп хеле ва хеле баланд буд. ба ин хотир Хуршед Абдуллоев дар бозии гузашта дар курсии эҳтиётӣ қарор дошт, вале баъд аз қисми аввал ӯ ба майдон омад ба ҷои Гурез Аслонов, ки имрӯз гуфтем ситуди мураббиёни дастаи артиш ӯро ба ҳайат шомил накарда. дар курсии эҳтиётии дастаи мизбон имрӯз Ҷонибек Шарипов, Комрони Мирзохон дифоъгар, Исроил Холов, ки ҳар се ҳам дифоъгар ҳастанд, ва легионер аз Туркманистон Сулаймон Муҳадов, Бежан Нишонбойзода ҳамлагар ва Асадбек Ҷурабекзода қарор доранд. зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони мизбон. партоби хеле баланди Азимов. ва Комрони Мирзонажод инҷо дар муқобили Ҳамзаҷон Аҳтамов қоидаи бозиро вайрон мекунад. Комрон Иброҳимов, Рӯзиев, Чориев, партоби баланди Чориев ва Абдулло Шарипов. ва Шарипов муваффақ шуд дар муқобили дифоъгари дастаи Файзканд. ҳамлаи дастаи артиш идома дорад ва инҷо бархурди бозигарони дастаи Файзканд ҳам буд. шояд андаке қоида вайронкунӣ ҳам буд дар ҳамин лаҳза. валу довар бозиро боз медорад. дақиқаи 20 бозӣ наздик шуда истодааст. бия таваҷҷӯҳ мекунем ба лаҳзаи такрор. ман Абдулло Шарипов ба туп расид, агар хато накунам. ва шояд зарбаи туп ҳам ба ҳимоятгари дастаи Файзканд ҳоло хеле таъсир расонид. ва ба Абдухолиқ Алимов кӯмаки аввалияи тиббӣ расонида мешавад. бори дигар аз ин зовия мебинем ки чӣ гуна бале лаҳза буд. Абдулло Шарипов зарба зад ва туп ба футболбози дастаи Файзканд бархӯрд. ҳоло қисми зиёди футболбозони дастаи Файзкандро ҳам легионерон ташкил мекунанд. 4 легионер дар ҳайати асосӣ ва 1 нафар дар курсии эҳтиётӣ ҳастанд. ин ҳам Этем Анана ва баъдан бозигарони маҳаллӣ дар ҳайати ин даста номнавис шуданд. бозӣ оғоз шуд. ҳамлаи мизбонон Абдулло Шарипов аз канори рост. Чориев, зарбаи Бахтиёр Чориев аз масофаи дуртар. мизбонон ҳоло ҳамла мекунанд. Хуршед Тимур Ҷураев, партоб ба ҷаримагоҳ ва имконияти бисёр хуб барои Бахтиёр Чориев.
вале дар ин лаҳза Чориев натавонист муваффақ шавад. бедбор дигар мебинем партоби Хуршед Тимур Ҷураевро. Чориев андаке саросима шуд, вагарна метавонист ҳамин ирсоли тӯбро хубтар анҷом диҳад. дарвозабони дуюми дастаи Файзканд ин Иброҳим Исмоилов аст, ки дар се даври аввали чемпионати Тоҷикистон ҳунарнамоӣ дошт дар ҳайати асосӣ ва имрӯз бо он ки тамоми ҳуҷҷатнигорӣ вобаста ба дарвозабони легионери дастаи Файзканд ҳаллу фасл шуданд, ки Беку Проспер ӯ дар курсии эҳтиётӣ қарор дорад. зарбаи ҷаримавӣ навбатӣ барои шогирдони Аҳлиддин Турдиев дар дақиқаи 23-уми бозӣ. партоби Чориев ба ҷарима гов ва бисёр як вазъияти хавфнок. Туп бо расиш ба пои Ҷозеф Феумба аз майдон берун мешавад. Зарбаи кунҷӣ ба фоидаи мизбонон. Чориев партоби хеле ҳам баланд. Вайдои Гулмурод аввалин шудани вазъиятро рафт кард ва зарбаи Комрони Мирзо Нажод ба футболбозони меҳмон бар мехӯрад. партоби навбатӣ ва Беку Проспер тӯбро дошта гирифт. Боглан тӯбро ба бозингарони дастаи артиш аз ҷумла Иззатулло Рӯзиев. ҳоло як партоби дигар, вале боз ҳам аввалин шуда дарвозабони дастаи Файзканд ба пеш баромад. Артур Боглан партобаш таваккалкорона буд. ҳоло бо ту футболбозони Файзканд зарба аз масофаи дур ва Ҳамзаҷон Аҳтамов буд, ки ин зарбаро иҷро кард, вале бенатиҷа. Тимур Ҷураев, Азимов, паси нодурусти Бахтиёр Азимов. ҳоло Ҳувайдои Гулмурод тӯбро мегирад. идомаи ҳамлаи дастаи Файзканд. Сулаймонов, Ҳувайдои Гулмурод, Ҳамзаҷон Аҳтамов. мубориза барои ба даст овардани тӯб. партоби Хуршед Тимур Ҷураев ба канори рост ба Абдуллоев, вале тӯб аз майдон берун шуд. Шарипов, мазарат, Абдулло Шарипов. хеле партоби баланд. инҷо аллакай се бозингари дастаи Файзканд қарор доранд. Шавкат Ётам, Ҳувайдои Гулмурод. бояд касе ба ӯ кӯмак кунад. тӯб аз майдон берун нашудааст. Ҳамзаҷон Аҳтамов. Рӯзиев, Азимов. тӯб дар ихтиёри бозингарони дастаи Файзканд.
ва аут ба фоидаи онҳо. Давай, по игроку, по игроку! Давай, лицом уже! ҳоло дар хати ҳамлаи дастаи Файзганд Шавкати Отам хеле хуб бозӣ карда истааст. ҳамдигарфаҳмию бо бозигаронон бисёр хуб ба назар мерасад. тӯбро гирифтанд соҳибони майдон. Комрони Мирзонажод пас ба марказ. Чорьев ва Чорьев назар ба бозии гузашта хеле саросим аст. Бисту ҳафт дақиқа сипарӣ шуд аз шурӯи бозии дастаҳои Артиш ва Файзганд. Комрони Мирзонажод, Билон Герард, Комрон Иброҳимов. идомаи ҳамлаи дастаи Артиш. Чорьев хеле хуб тӯбро зери назороти худ гирифт ва парту ба Абдулло Шарипов. Парту ба ҷаримагоҳи дастаи Файзганд. Хуршед Тимурҷураев ва тӯбро аз даст медиҳад муҳофизатгари дастаи Артиш ва баъдан қоидаи бозиро вайрон мекунад ин футболбоз. дар ҳаракати аввал ҳамон қоидаи бозиро вайрон карда буд. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ва баъдан ҳаракати дуюмро довар ҳоло ҳисоб кард ва зарбаи ҷаримагиро ба нафъи меҳмонон дод. Гибеку Праспер. хеле зарбаи баланд ва тӯброз ба дасти дарвозабони дастаи Артиш меравад. Иззатло Рӯзиев, Комрони Мирзонажод, Хуршед Тимурҷураев, Бахтиёр Азимов, Иззатло Рӯзиев, Иброҳимов, ҳамла идома мекунад. Парту ба ҷаримагоҳ, фурсат барои тими Артиш ва Жангатен буд, аммо дар ин лаҳза натавонист Жангатен беист зарба занад ҷониби дарвозаи ҳариф. биёед мебинем ин амалро анҷом дода метавонист агар ту ба дасташ намерасид ва воқеан ҳам агар легионери хеле хуб мебуд. Жангатен солиёни дароз дар ҳайати дастаи хатлон бозӣ мекард. имсол бошад шарафи клуби маркази вардиш Артишро дифоъ мекунад. дар бозӣ байни дастаи Регар Тадас ва Исхата ҳам ҳисоб кушода нашудааст ки имрӯз гуфтем бозии дуюм ҳам дар шаҳри Турсунзода ҷараён дорад дар даври чорум. Азимов, Иззатло Рӯзиев, вале Файзганд воқеан ҳам як шеваи хуби бозиро ба роҳ мондааст ки дар нимаи майдони ҳариф аллакай андаке фишорам эҳсос мешавад. гузариши бисёр хуби Хуршед Абдуллоев, фурсат барои дастаи мизбон ва ҳоло ҳам тӯб дар майдон аст, аммо Абдуллоев хубтар натавонист тӯбро ба ҳам дастаҳои худ расонад. биёед таваҷҷӯҳ мекунем имкони пас додан буд, вале Абдуллоев маълум буд ки зарба заданӣ буд. беҳтарин имконият барои дастаи мизбон. умуман дастаи мизбон дар 30 дақиқаи рақобат ҳоло ягон зарбаи рост ҷониби дарвозаи Файзганд иҷро накардааст. зарбаи ҷаримавӣ ва Бахтиёр Чорьев дар назди тӯб.
партоби Чориев ба ҷаримагона. Ин зарбаи мустақим буд ва бо мушкилӣ тӯб аз назди дарвоза берун карда шуд. беътибор дигар мебинем ва ҳимоятгари марказӣ дастаи Артиш дар ин лаҳза талош дошт, вале муваффақ нашуд. Богнон, Узоқов ва муқобили Ҳуҷаякбар Узоқов. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Файсканд ва инҷо ҳолати офсайд ба қайд гирифта мешавад. Изад Рузиев, Азимов, ҳамлаи мизбонон Чориев, партоби баланди Чориев ба канори рости майдон. Абдулло Шарипов. Чи аст? Зарбаи кунҷӣ? Бале. инҷо зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Артиш дода мешавад. Зуфар Акбаралиев ба довари канор эътироз мекунад ки инҷо тӯб ба пои бозингари дастаи мизбон расидааст. ҳоло биёед мебинем. бинандаи азиз, партоби хеле ҳам баланди Бахтиёр Чориев. Фурсат барои дастаи мизбон. Хуршед Тимур Ҷураев, вале зарбаи ӯ хато меравад аз паҳлӯи дарвоза. беҳтарин имконият буд барои дастаи мизбон. бубинед чӣ гуна фурсат буд барои Хуршед Тимур Ҷураев. Алимов. дифогарон бештар дар ҳайати ҳардуи даста зиёд бозӣ карда истоданд, чунки дар маркази майдон тӯб камтар дар ихтиёри футболбозони миёнаи майдон дида мешавад. 10 дақиқаи дигар боқӣ монд то анҷоми нимои аввалии бозӣ. Абдуллоев. тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи Файсканд. Ҳамзаҷон Аҳтамов ва тӯбро мегирад аз дифогари дастаи Артиш ва аммо каме дер кард ё тӯбро аз худ пештар сар дод. Ба ин хотир футболбози рақами 7 дастаи Файсканд муваффақ нашуд. зуд ба мавқеи худ бармегардад. Аҳтамов, Жангатен, Хуршед Тимур Ҷураев, Комрони Мирзонажод, Белонг Ҷерард, Чориев, Комрон Иброҳимов, Богнон, ҳамлаи бозингарони дастаи мизбон боз ҳам бенатиҷа ба поён мерасад. Ҳамзаҷон Аҳтамов, Билол Сулаймонов, вале тӯбро хеле хуб аз ӯ мегирад ҳимоятгари марказии дастаи Артиш. Чориев пас ба канори чап, бола Хуршед Абдуллоев метавонад ҳамла идома диҳад аз сӯи футболбозони дастаи мизбон ва пеналти ба дарвозаи Файсканд таъин карда мешавад. ҳоло довар корти зард ҳам нишон доданист ба ҳимоятгари дастаи Файсканд Ҳувайдои Гулмурод.
خب بیایید لحظه تکرار رو منتظر میشویم بیننده عزیز که اینجا چی عمل کرد بود از جانب بازیگران هر دو دسته. ما لحظه تکرار رو انتظار هستیم. بیایید توجه میکنیم عبدالله فالو با تو بود گزارش او و اینجا کانتاکت یا همون رسیش بود و با پای دویم وایدوی گلمراد توجه کنید او دویم بارا میخواست بازیگری دسته حریف را از پای افتاند. یعنی اینجا نمیتوانیم بگیم که واقعا هم پنالتی نبود. اینجا یک عمل کرده بود که نمیدونم با طرز دیگر با پای راستش فوتبالبازی دسته فایزکند اون را انجام داد و همین چیز داور را مطمئن کرد که ضربه 11 متر تعیین کند. اینجا حتی حالت بحثناک هم گفتن ممکن نیست بیننده عزیز. خب در نزد توپ خورشید تیمور جورایف. حالا بیا توجه میکنیم بازیگر رقم 10 دسته ارتش ضربه میزند و اینجا امکانیت بود که گبک و پراسپر توپ رو گیرد ولی سوق شده میشود از سوی فوتبالبازان دسته ارتش 1-0 و اینجا هم اشاره خورشید تیمور جورایف با نزد پدرش است عریف جورایف که عین حال از منبر ورزشگاه این بازی را تماشا دارند سابق داوری فوتبال کشورمان که حالا با صفت ناظر داوران فدراسیون فوتبال ترکستان فعالیت دارند. خب از ضربه پنالتی توپ وارد دروازه فایزکند شد. ضربه راست با مرکزی دروازه اجرا شد و اندکی دروازه‌بان خود را به کنار راست دروازه هوا داد. به این خاطر موفق نگردید. کامرانی میرزا نژاد و داور مانع پیش آورد با حمله دسته میزبان. حساب شده شد از سوی فوتبالبازان میزبان 1-0 و اکنون جوابی فوتبالبازان دسته فایزکند را میبینیم بیننده عزیز. هم هویدوی گلمراد و هم خورشید عبدالله را عین حال کارگردان برای ما شما نشان میدهد. هر دو هم در همون ضربه پنالتی با هم رقابت کردند. عظیموف عبداللهیف ولی پس نادرستی خورشید عبداللهیف شوکت یوتام و کاپیتانی دسته میزبان خیلی مبارزه پرشدت بود. عبداللهیف گزارش از هویدوی گلمراد توپ از میدان بیرون نشده از سرعت خیلی هم بلندی خورشید عبداللهیف ولی ژوزف فئومبا مبارزه برد. خورشید تیمور جورایف قاعده بازی ویران میشود. بله اینجا ویران شد در مقابل تیمور جورایف و داور ضربه جریمه‌ای تعیین میکند به نفع کلوب مرکزی ورزش ارتش. بیاید میبینیم بله قاعده ویران کنی 100% از جانب عبدالخالق علیموف. حالا که بازیگری دسته میزبان بود تو بود. ادامه حمله دسته ارتش پس به کناری میدان چاریف ارسال تو به جریمه‌گاه ولی تو با پای حمایتگری دسته فایزکند برمیخورد و از میدان بیرون میشود. کمتر از 5 دقیقه دیگر باقی مانده است تا پایان نیمه اولی بازی. حساب 1-0 فوتبالبازان میزبان پیش صف هستند. حالا اهلدین توردیف نوروزی است از این عمل کرده که بازیگری این دسته انجام داد. زود به حمله میروند فوتبالبازان دسته ارتش و اینجا هم قاعده ویران کنی از جانب لیگانیر ژوزف فئومبا. ضربه جریمه‌ای نوبتی برای کلوب مرکزی ورزش ارتش. بیایید میبینیم فئومبا نادرست پایش رو گذاشت و جانب بازیگری تیم ارتش
Бахтиёр Чӯриев ҳоло бо тӯб. партоби Чӯриев хеле ҳам баланд, тӯб аз ҷаримагоҳ берун карда шуд. Феумба футболисони дастаи Файзканд ҳоло натавонист зарбаи ҷаримавӣ. خیلی هم بلند با ҷаримагӯи дастаи артиш, вале аввалин шуда Юсупов тӯбро дошта мегирад ва имконият намедиҳад ба футболисони меҳмон. دو دقیقه ҳоло ба нимаи аввали бозӣ зам карда мешавад аз сӯи довар ва дар канори рости майдон нимуҳофизатгари дастаи мизбон Абдулло Шарипов аз пой афтидааст. خب نقش سهراب خوجا یوسفوف دروازه‌بانی دسته‌ی کلوب مرکزی ورزش ارتش در بازی امروز بد نبود. البته یک وضعیت بسیار خفناک رو توانست برطرف کند. بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش در قسم اول جانبی دروازه گبکو پراسپر ضربه‌های راست خیلی و خیلی کم زدند و بعداً در یک لحظه از ضربه پنالتی خورشید تیمور جوراєв حساب رو باز کرد. حالا که دروازه‌بان فایزکند امکانی برگرداندن این ضربه را داشت. арсен Обама او از پای افتاده می شود از سوی بازیگری دسته ارتش بختیار چوریف. زفر اکبر علیف پرتابی نودرستی دفاعگری دسته فایزکند با خطی حمله. ادامه حمله دسته ارتش رو میبینیم. پرتاب تیمور جوراєв و арсен Обама توپ رو اداره کردن نتوانست.
бозигарони тими мизбон як имконияти дигар ҳам доранд ки ҳамлаи худро анҷом диҳанд. Комрон Иброҳимов пас ба марказ, Комрони Мирзонажод, партоби ӯ ба ҷаримагоҳ, Жан Гатен зарба мезанад, вале зарбаи ӯ хато меравад. Ҳамин тавр нимои аввали бозӣ ба анҷом мерасад. Бинандаи азиз бо ҳисоби 1-0 бо як голи задаи Хуршед Тимурҷураев аз зарбаи пеналти тими Артиш бо ҳисоби 1-0 пешсаф аст. Мо баъд аз чанд лаҳза бармегардем ба қисми дуюми вохӯрӣ.
Файсканд анҷом мешавад. Абдухолиқ Алимов ки таҳти рақами 97 бозӣ мекард майдонро тарк мекунад ва Мустафо Маликшоев таҳти рақами 8 ба ҷои ӯ ба майдон меояд. Ҳамчунин бозингари рақами 17 Ҳоҷи Акбар Узоқов ҳам тарки майдон кард ва ба ҷои ӯ Анушервон Наврӯзов таҳти рақами 77 вориди майдон шуд. Ҷалолиддин Маҷидов сармураббии дастаи Файсканд баъд аз нимаи аввали рақобат ду тағйироти куллӣ ба миён овард то дар ин бозӣ футболбозони дастаи Файсканд бозиро наҷот бидиҳанд. Бо ҳисоби 1-0 онҳо қафо ҳастанд. Ёдовар мешавем ки дар нимаи аввал нимуҳофизатгари дастаи мизбон Хуршед Тимурҷураев аз зарбаи пеналти ҳисобро боз кард. 1-0. Дар ҳайати дастаи мизбон тағйирот нест ва Аҳлиддин Турдиев бо он ҳайате ки дар қисми аввал буд бозиро идома хоҳад дод. Идомаи ҳамлаи дастаи Файсканд ва инҷо як партов буд аз ҷониби Маликшоев ва довар ишора мекунанд ки ҳолати офсайд инҷо ба қайд гирифта шуд. Хуб, биёед ба ҳайати дасту шинос мешавем бори дигар дар оғози қисми дуюми рақобат ва ҳайати дастаи Файсканд тими меҳмон барои шумо муаррифӣ мешавад. Дарвозабон Гбеку Праспер аст. ҳимоятгарони ин даста дар қисми дуюми рақобат Зуфарҷон Акбаралиев, Арсен Абама, Жозеф Феумба ва ҳамчунин Ҳувайдои Гулмурод бозӣ мекунад. Ҳувайдои Гулмурод дар қисми аввали рақобат дар хати нимуҳофиза бозӣ кард ва ҳоло баъд аз ивазшавии бозингарон дар хати дифоъ ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Дар маркази майдон Анушервон Наврӯзов, ҳамчунин Мустафо Маликшоев, Билол Сулаймонов, Ҳамзаҷон Аҳтамов, Артур Богнон ва дар хати ҳамла Шавкати Ҳутам ҳунарнамоӣ менамояд. Сармураббии даста Ҷалолиддин Маҷидов аст. Хуб, дастаи мизбон дарвозабон Суҳробхоҷа Юсупов, ҳимоятгарони дастаи артиш Бахтиёр Азимов, Иззатло Рӯзиев, Белон Ҷерард ва ҳамчунин Комрон Иброҳимов. Дар марказ капитани даста Комрони мезона шуд Хуршед Тимурҷураев, Бахтиёр Чориев, Абдулло Шарипов, Хуршед Абдуллоев ва дар хати ҳамла Жан Гатен аст. ҳоло дар ин лаҳза бархурди Бахтиёр Азимов ва нимуҳофизатгари дастаи Файсканд ба қайд гирифта мешавад. маълум мешавад ки Азимов андаке осеби ҷиддӣ гирифтааст ва Хуршед Абдуллоев ҳоло аз ҷониби довар огоҳии шифоӣ гирифта мегирад пас аз он ки эътироз кард ба ҷониби Хуршед Дадабоев. довари бозии имрӯз аст. хуб, мебинем ки ҳолати Бахтиёр Азимов хуб аст ё на ва шояд бозиро идома дода метавонад ҳимоятгари канори чапи дастаи мизбон. Иззатло Рӯзиев, партоби хеле ҳам баланд ҷониби Абдулло Шарипов. ҳоло бо ту Шавкати Ҳутам аз канори майдон. пасё ба бозингари рақами 77-ми даста Анушервон Наврӯзов. ва Комрон Иброҳимов натавонист дар ин лаҳза тӯбро ба маркази майдон ирсол кунад ва Аҳлиддин Турдиев аз ин чиз хеле нигарон аст. Феумба, Ҳувайдои Гулмурод аз канори майдон. Артур Богнун дар марказ. Акбаралиев. партоби хеле ҳам баланд ёба Шавкати Ҳутам ва дақиқ аст ин дафъа. аммо Ҷерард Белонг тавонист ки тӯбро гирад аз пои капитани дастаи Файсканд. Жан Гатен, аксулҳамлаи дастаи артиш. аввалин шуда ба тӯб бозингари рақами 4 Жозеф Феумба расид ва имконият надод. ҳоло Жан Гатен дар замин хобидааст, каме осеб дорад. ҳамлагари клуби марказӣ вардиш артиш. ҳоло биёед мебинем ки дар катум ҳолат Жан Гатен
усеб гирифт. Вале инҷо воқеан ҳам ҳолати такрор нишон медиҳад ки дар муқобили қоидаи бозӣ аз ҷониби Зуфар Акбар Алиев вайрон шудааст. бори дигар мебинем воқеан ҳам инҷо ҳимоятгари марказӣ дастаи Файзканд ҳамлагари клуби марказӣ вардиш артишро аз поя афтонид ва ҳоло Жангатин аз майдон берун карда мешавад. партоби баланд ҳамлаи дастаи Файзканд аз канори рости майдон. партоб ба ҷаримагоҳи тими Артиш. дар қисми дуюм ман фикр мекунам футболзони Файзканд бештар ба хати ҳамла моил мешаванд, чунки онҳо бо ҳисоби 1-0 бозиро бохта истоданд ва гузашта аз ин шояд ин натиҷа дастаро қаноат намекунад. дар бозии имрӯза тиме ки дар муқобили ҳосилот ба натиҷаи мусовӣ расид, муқобили Кӯктош ғалаба кард ва муқобили Истиқлол бозии арзанда нишон дод, бо ҳисоби 2-1 дастаи Файзканд мағлуб гардид. Сурубхоҷа Юсупов зарбаи сахти дар замони тими Артиш ва инҷо ба ту бозингари Файзканд расид. Жангатен, Абдулло Шарипов ва аут ба фоидаи дастаи мизбон. Чориев Capito, let's go, Capito, Capito, let's go, let's go. Hey, two. اینجا هیچ عملکردی قاعده ویرانکنی در مقابل ارسنال با دیده نمیشد. بازی دسته Файзканд دیدای دانسته خود رو وزن خود رو با بازیگری کل مرکزی ورزش ارتش شود داد. بلونگ جرارد کامرانی میزان نشد. حمزه جان احتماف خیلی پرتابی بلندی هوایدوی گلمراد ادامه حمله دسته Файзканд. زود حمله دسته ارتش از کنار چپ آغاز میشه. خورشید تیمور جوراєв ولی حمله میسپونم به نتیجه با پایان رسید. خب در روز اولی دوری چهارمی رقابت‌های لیگ عالی فوتبال کشور ریگا تداس و اسخات هم با هم رقابت کرده ایستادند. این بازی در تورسونزاده جریان دارد. بازی از شبکه ورزش اول منظوری بیننده شده ایستاده است. Komrod İbrahimov. Malik Shoyev. و ادامه حمله دسته Файзканд. اشتباه بازیگران دسته ارتش بود. حالا شوکتی اوتام خیلی خوب توپ رو زیر نظارت خود میگیرد کاپیتان دسته Файзканд. پاس با مرکز حمزه جان احتماف. والا پرتو با جریمه‌گوی دسته ارتش و با توپ
Белол Сулаймонов расида наметавонад. Шавкати Ота метавонист дар танҳоӣ ҳамларо хуб анҷом диҳад. Андаке шояд масофа дур буд ки натавонист хуб бозӣ кунад капитани дастаи Файзкан ва касе ҳам ба ӯ зуд кӯмак карда натавонист. Гбеку Праспер. Комрон Иброҳимов. партовои ҳавои хеле зиёд аст ва ин ҷо имконияти бисёр хуб буд барои Мустафо Маликшоев ва ӯ метавонист баъд аз як ҳаракат ва идора кардани тӯб зарба занад. Изатло Рузиев. Абдулло Шарипов. ва ин ҷо маълум мешавад ки Арсен Обамаро аз поя афтонидааст. Абдулло Шарипов. Артур Богнон. Зуфарҷон Акбаралиев. партов ба Шавкати Отам. ва тӯбрабои бисёр хуби Маликшоев. Шавкати Отам партоби хеле хуби ӯ ва фурсат буд барои дастаи Файзкан, аммо Суҳрохоҷа Юсупов тӯбро дошта гирифт. میبینیم با پرتابی که از جانب کاپیتان دستای فایزکان اجرا شد، جانب بیلال سلیمانوف. فئومبا سلیمانوف با هر صورت ما در رقابت امروزه مثل همون شوه بازی که در قسم اول دیده بودیم اون رو هم در قسم دوم حالا تماشا کرده استادیم. وقتی رزیموف شانگاتین دومای حمله دستای ارتش ولی باز هم بی نتیجه. پاس به کنار چپ و در این لحظه موفق نمیشود ارسن اوباما. عبدالله شریپوف پس او جانب خورشید تیمور جورایف بود. حمله فولبوزونی فایزکان به نتیجه.
акбар алиев партоби хеле баландию 15 дақиқа аз оғози қисми дуюм шурӯъ мешавад. Яъне поён ёфт ва ҳоло ҳисоб ҳамон 1-0 аст. Комрон Иброҳимов идомаи ҳамлаи дастаи артиш пас ба канори майдон. партоби хеле баланд ва Хуршед Абдуллаев ба тӯб расида натавонист. хеле партоби баланд буд. Бахтиёр Азимов Комрон Мирзонажод, Комрон Иброҳимов тавассути канорҳо мехоҳанд бозингарони дастаи артиш ҳамлаҳои худро анҷом диҳанд, аммо муваффақ нашуда истоданд. با اینجا برخورد در مرکز میدان بود. ادامه حمله دسته فایزکند رو میبینیم و باز هم بی نتیجه. ولی اینجا چوریف از قفو در مقابل فولبوسی لیگانری دسته فایزکند قاعده بازی رو ویران کرده است. بلونگ جرارد، عزت لوروزیف، Дубеку Проспер. با تو فولبوزون دسته فایزکند ارسالی تو با کناری میدان ارسن اباما ولی از کامران ابراهیموف میگذرد. اینجا کورتیزار 100% اینجا باید کورتیزار باشد. ولی کامران ابراهیموف با کورتیزار جزا داده می شود برای اینکه قاعده بازی رو در مقابل ارسن اباما ویران کرد. لیگنری دسته فایزکند از فولبوزی تیم ارتش گذشت، توپ رو گرفت. یعنی این قاعده ویران کنی تاکتیکی بود که از جانب بازیگری تیم ارتش صورت گرفت. خب ضربه جریمه‌ای با فایده فولبوزان دسته فایزکند. حالا 5-6 بازیگر دسته فایزکند در جریمه‌گاه تیم میزبان و ارسال توپ رو می‌بینیم. اما اینجا دروازه‌بان حالا مانع می‌شود با بازیگران فایزکند. ارسال توپی انوشیروان نوروز خیلی هم بلند بود. بیت‌بردگر می‌بینیم و در زبان توانست با هر راهی نباشد این حالت رو رفع کرد. ضربه کنجی برای فولبوزانی دسته فایزکند. انوشیروان نوروزов. پرتابی خیلی هم بلند. اولین شده فولبوزانی دسته ارتش توپ رو بیرون کردند. حمزه‌جان احتموف با توپ رسید. ارسن اباما پرتابی با جریمه‌گاه دسته ارتش و حالا توپ رو در دستی دروازه‌بانی دسته میزبان می‌رود. سوراخوجا یوسفوف کامران ابراهیموف
Туп. خب احمدی توردیف بسیار نگران است در بازی امروز از شاگردانش. او اشاره میکنه که در خط دفاع باید ننشینند بازیگران. و افساید در حمله دسته میزبان. دقیقه 65 بازی است بیننده عزیز. اگر با جدول مسابقه توجه کنیم وضع تیم ارتش واقعا هم نسبت و فایزکن در پایین جدول است. در مقام نهم دسته میزبان یعنی کلوب مرکزی ورزش ارتش قرار داد. با این خاطر برای آنها پیروزی خیلی و خیلی مهم است. در بازی امروز در صورتی به دست آوردن پیروزی صاحب 5 گل میشود تیم مذکور. و اگر رفت و فایزکن که حالا 4 امتیاز دارد، یک غلبه، یک مساوی و یک باخت، اگر آنها غلبه کنند در برابر استقلال تا بازی های روزی پگو یعنی روزی دیوم پیشتاز می شود. و البته که در روزی دیوم باز استقلال با کوکتوش بازی می کند. خوجند با روشن رقابت خواهد کرد. بازی های بسیار هم مهم. و بعدا باز خطلان با حاصل داد. حمله فوتبالزنی فایزکن همالا کار نداده ایستاده است. Azimov, Artur Bognan, Hamzajon Ahtamov, باز هم Bognan, خورشید تیمورجوراєв خیلی خوب مبارزه برد و توپ رو گرفت. Ahtamov اینجا تغییرات حالا در دسته ارتش دیده نمی شود. کامران ابراهیموف، چوریف پسش رو درست انجام داد. فوتبال رقم 8 دسته ارتش. فوتبالبازی دسته فایزکن اگر بازی ها رو حساب کنیم با اشتراک این دسته در موسم امسال بازی بودن که در دقیقه آخرین اونها تیم رو نجات دادن. مثلا در بازی مقابل حاصل در دوره اول دسته فایزکن در دقیقه 86 بازی 2-1 پیش صف شد، ولی بعدا در دقیقه آخر فوتبالبازان دسته حاصلات هم موفق شدند. بر صورت حالا تا انجام رقابت ما انتظار میشویم که چگونه شاگردان جلال‌الدین مجیدوف بازی میکنند مقابل تیم ارتش. شوکتی اوتام ولی موفق نمیشد. ما انتظار داریم که حالا سرمربی دسته فایزکن عوض قمچینوف رو با میدان آورد، چون که اگر فایزکن در دقیقه باقی مانده با 2 حمله‌گر بازی کند این خوب خواهد بود برای دسته. شوکیف وقتش با عبدالله شریفوف ولی موفق نشدند بازیگران تیم میزبان. حمزهجان احتموف پس به کناری چپ بسیار خوب ارسال میشود. حالا ادامه حمله دسته فایزکن
Било Сулаймонов. Ду нафар дар ҷаримагоҳ инҷо ва фурсат барои дастаи Файзканд. беҳтарин имконият буд барои меҳмонон. ба тӯб расида натавонист Маликшоев. бозингари рақами 8-ум. вале имкони пас додан ба ду нафари дигар вуҷуд дошт. бисёр имконияти хуб шуд. каме қомати Мустафо Маликшоев нарасид. Акбар Алиев. Вайдои Гулмурод дертар ба тӯб расид. دقیقه 71 بازی حساب 1-0 بینندگان عزیز با فایده دسته میزبان. خب حالا شاید در ایتی دسته ارتش بوزینگری واسه شود از یک جورابک زوده هم دعوت کرده می شود از جانب مربیان با نزد کرسی های احتیاطی. حمزه جان احتماف و فلوبوز رقمی 11 بیژن نشان بایزاده آمودگی دیده شده است در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش. خب در نزد بازیگر کامرونی تیم فایزکند ارتور بوگنون پرتابی روز با جریمه‌گاه ارسال می شود و داور اشاره میکند که اینجا ضربه کنجی نیست. بازیگران دسته فایزکند اعتراض میکنند که اینجا ضربه کنجی بود. بیاید میبینیم که به توپ اولین شده کی رسید. بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش فوتبال رقمی 14 بلونگ جرارد اولین شده به توپ رسید ولی داور ضربه کنجی نداد. حمله ادامه میکنه از جانب فوتبالزون فایزکند ولی بختیار عظیموف بسیار خوب هنرنمایی کرد. وایدوی گلمرود اکبر علیف و پرتابی نادرستی دفاعگری دسته فایزکند با کناری راست اجرا می شود. با توپ فوتبالزون دسته فایزکند و اینجا در مقابل فوتبالزون فایزکند قاعده بازی ویران شد اما داور به این چیز عموما متوجه نگردید. بسیار حرکتی نادرست از جانب بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش و کارت سرخ با عبدالله شریفوف نشان داده می شود. ولی اینجا یگون بسیار داشتنام‌های قوی جانب داور از سوی بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش و ما منتظر میشیم لحظه تکرار. ولی واقعا همونجا در مقابل ارسن باما عبدالله شریفوف برخورد داشت و کارت سرخ بدون یگان عملکرد دیگر و فکر میکنم اینجا داوری چهارم هم کمک کرد به داوری مرکز که چگونه برخورد بود در همین موقع میدان. خب بیایید نگاه میکنیم به این لحظه. بله واقعا هم اما اینجا یک چیز دیگر است که
вақте бо пой бозингари клуби маркази вардаш артиш ҷониби футболбози Файзкан зарба зад. Биё таваҷҷӯҳ мекунем. Инҷо каме нодуруст. Фикр мекунам шояд бо пои он нарасид, вале ба ҳар сурат ин амалкарди нодуруст аст. Биёд аз ин зовия мебинем. Аз ин лаҳза инҷо ҳам пурратар натавонистем дида. خب برسات بازی آغاز می شود و ما از کارگردان البته خواهش میکنیم که در جریان رقابت وقتی یگان جو اندکی بازی باز داشته می شود همین حالت رو تقریبا از زاویه دیگر نمایش میدیم. ولی به هر صورت این عملکرد بازیگری کلوب مرکزی ورزش ارتش بسیار نادرست. اکنون در همین لحظه میبینیم بیننده عزیز بله واقعا هم نادرست است این عملکرد فوتبال کلوب مرکزی ورزش ارتش مقابل فوتبال فایزکان. تشکر از کارگردان که این اثر رو برای ما شما تکرارا نمایش دادند برای با خلاصه انیق برآمدن. خب حمزه جان احتمافی واسه شد در رایت دسته فایزکان و اینجا چی عمل کرده بود حمله فوتبالزنی فایزکان. خب حمزه جان احتم از میدان گرفته شد و عوض قمچینوف حملهگر ایلوواگی به میدان آمد. قمچینوف تحت رقم 13 بازی میکند. ادامه حمله فوتبالزنی تیم فایزکان ولی به نتیجه جانگاتن و اکنون در همین مرکزی میدان یعنی قاعده بازی ویران کرده شد. خب ستاد مربیان تیم میزبان تصمیم داشتند که بازیگر احتیاطی رو به میدان آورند ولی فکر میکنم این تصمیم خود رو گرفتند آنها چون که حالا یک نیمه فیزدگر از میدان خارج شد و شاید آنها برای پرقوت کردن خط دفاع بازیگر ایلوواگی رو به میدان آورند. اکنون در کنار راست میدان در موقع عبدالله شریپов خورشید تیمور جورایف به میدان می آید. барсад асадбек ҷурабекзода ҳоло омодагӣ дорад дар ҳайати клуби марказии варзиш артиш. губеку праспер тобро гирифт ва акнун футболзани файзкан талош хоҳанд кард. 13 дақиқа боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосии рақобат. партоби хеле ҳам баланд ва юсупов тобро дошта мегирад. овайдои гулмурод бисёр хуб тӯбро гирифт. артур богнан пас ба канори майдон ва инҷо шояд суръат нарасид ба футболбози рақами 8 дастаи файзкан мустафо маликшоев. акбар алиев аут ба нафи клуби маркази вардаш артиш. андаки фурсатро ба ҳамлагари дастаи артиш дод зуфар акбар алиев. ба ин хотир ӯ аз ин фурсат хеле хуб истифода бурд. жангатен губеку праспер хеле хуб моҳирона тӯбро мегирад. ҳамлаи дастаи файзкан аз хати ҳимоя шурӯъ мешавад. билол сулаймонов партоби сулаймонов вале ба суроғаи ноаниқ ин партоб ифсол шуд.
دو تغییرات می شود در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. اسدبک جورابک زاده و جانبک شریف آمادگی دارند. Bognan, Obama, Akbar Aliyev, Joseph Feumba, Shavkat Yotam, Sulaymonov, Parto ба ҷаримагоҳ ва ҳимоятгари дастаи артиш тӯбро берун кард. Партоби Богнан ба канори майдон, имконият барои дастаи Файзканд. Шавкат Ётам. Паси нодурустию ва ҳоло бозингарони клуби маркази варзиш ба аксул ҳамла мераванд. Жангатен хеле хуб тӯбро назора мекунад ин фулбоз ва бубинед ки тӯ ба куҷо мекашад ҳамлаи дастаи артишро ва аут ба фоидаи мизбонон. дақиқаи 82-ими бозӣ ҳоло ҷонибек шарипов ба майдон меояд дар ҳайати дастаи мизбон. хуб, сараввал фикр мекунам Асадбек Ҷурабекзода ба майдон меояд ба ҷои Бахтиёр Чориев ва ҷонибек Шариф бошад. ҳоло Хуршед Тимур Ҷураевро иваз кард. ду тағйироти ба ҳам ва ду муҳофизатгарро Аҳалдин Турдиев аз майдон гирифт. дар ҳайати дастаи Файзканд ҳам фикр мекунам бозингар иваз мешавад. ҳашт дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосии рақобат. идомаи ҳамлаи дастаи Файзканд. футболбозони мизбон бо шумораи кам бозиро идома дода истоданд. Шавкат Ётам пас ба марказ. Артур Богнан, Партофт ва дарвозабон тӯбро дошта мегирад. خب در حالت دستای فایزکند ҳоло бозингари дигар омодагӣ мегирад барои ба майдон омадан. футболбози рақами 23 Маҳмудҷон Шафиев, ӯ ҳам ҳамлагар аст. шумораи ҳамлагаронро бештар мекунад сармураббии дастаи Файзканд Ҷалолиддин Маҷидов. аут ба нафи футболбозони Файзканд. хуб, Шафиев ҳоло киро иваз мекунад? Шавкат Ётамро. Шавкат Ётам баъд аз 83 дақиқаи ҳунарнамоӣ тарки майдон мекунад ва дастбанди капитанӣ ба бозингари дигар дода мешавад. партоби хеле ҳам баланд. ҳамлаи футболбозони тими мизбон. зарбаи кунҷӣ аст ё аут? хуб, аут будааст. ҳоло бозингари рақами 18 тӯбро ба бозӣ медарорад. партоби хеле ҳам баланд ва ишора мешавад ки ту ба дасти футболбози дастаи артиш расид ва ҳолати офсайд ба хайр гирифта мешавад.
دقیقه 85 بازی توجه میکنیم کامران میرزا نشد مبارزه برد و بسیار نافهمو هم هست این حمله ادامه حمله دسته فایزکند و کامران بسیار خوب مبارزه برد و حمله دسته حریف رو برطرف کرد ارسن اباما پرتابی خیلی هم بلند مبارزه ادامه دارد و ضربه کنجی به نفع فوتبالبازان دسته فایزکند آنها لحظه های اخیر را خوب استفاده بردنی‌اند و از هر امکانیتی که دارند استفاده خواهند کرد انوشیروان نوروزوف پرتابی او و امکانیت بود برای دسته فایزکند ولی کسی این امکانیت را استفاده برده نتوانست اسدبek جورابek زاده ولی پرتابی او با سراغ ناانیق جانبek شریپов تو برای هویدوی گلمراد خیلی عالی پاس به مرکز و اینجا بیژن نشان بازی داده بازیگر رقم 11 به میدان میآید در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش و او بازیگر رقم 33 ژان گاتن رو عوض میکنه حملهگر این دسته رو خب حالا بازیگر ایلوواگی بیژن نشان بازی داده به میدان اومد حمله فوتبالبازان فایزکند تو بیرون کرده شده از جریمه کو و اینجا هم ضربه جریمه‌ای با فایده فوتبالبازان فایزکند داده می شود بیایید میبینیم از پشت ارسن اباما در از پشت ارسن اباما ضربه زد خورشید عبداللهیف و دوباره ضربه جریمه‌ای تعیین کرد خب انوشیروان نوروزوف در نزد توپ حالا بهترین امکانیت قسمی زیادی فوتبالبازان دسته فایزکند با جریمه‌گاه دسته میزبان رفتن پرتابی بلند و ضربه هویدوی گلمراد و در زبان کلوب مرکزی ورزش ارتش توپ را داشته میگیرد артур богнан هویدوی گلمراد پرتابی خیلی بلند و یوسفوف توپ رو داشته میگیرد خورشید عبداللهیف
توپ در پای بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش، ولی فوتبالزن فایزکند زود توپ را گرفتند. از جمله ارتور بوگنان ماهرانه توپ را از پای بازیگری دسته ارتش گرفت. پنج دقیقه دوباره ایلاوه میکند با وقت اساسی رقابت و ضربه جریمه‌ای نوبتی با فایده فوتبالزن دسته فایزکند داده می شود. باز هم یک امکانیت دیگر برای تیم مهمان. اینجا واقعا هم کامران ابراهیموف فایده بازی رو ویران کرد. قابل فوتبالزن دسته فایزکند. خب میبینیم که ضربه رو کی اجرا میکند از تیم فایزکند. از 5 دقیقه علاوه کرده 1 دقیقه حالا به انجام رسیده شده است. در نزد تو بانوشیروان نوروزوف و بیلال سلیمانوف. همه بازیگران فایزکند در نزد دروازه هم بانوشیروان نوروزوف، ولی ضربه به دیوار دفاعی برمیخورد. توپ از میدان زده بیرون کرده شد. ارسن اباما پرتاب خیلی هم بلند ضربه زده می شود، اما با فوتبالزن دسته ارتش برمیخورد. ادامه حمله دسته فایزکند و این دفاعگری مرکزی تیم ارتش خیلی خوب در این لحظه کار کرد و توپ را زده بیرون کرد. جوزف فیومبا، ارسن اباما، ارسالی توپ به جریمه‌گاه عزت روزیف و برخورد با دروازه‌بان. ضربه اجرا می شود و گل. حساب 1-1. دقیقه 92 رقابت. فوتبالبازان دسته فایزکند حساب را برابر میکنند. انوشیروان نوروزوف توانست در این لحظه موفق شود و خیلی هم احساساتی بلند دارد بازیگری دسته فایزکند. خب بالا به لحظه تکرار رو میبینیم که چگونه دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش نتوانست توپ را داشته گیرد. حساب 1-1. پرتاب ارسال شد با جریمه‌گاه. دروازه‌بان برخورد داشت با فوتبالبازی دسته فایزکند و توپ از میان پایهای 3 بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش وارد دروازه گردید. دروازه‌بان هم توپ را داشته گرفته نتوانست و سوال اساسی است که چرا 3 دفاعگر نتوانستند مبارزه برند. توپ از میان پایهای یکی از بازیگران خط حمایه کلوب مرکزی ورزش ارتش وارد توری دروازه شد. من بالاتر اشاره کردم که در بسیاری بازی‌های موسم امسال فوتبالبازان فایزکند در دقایق اخیر به خود آمده بودند و حالا باشد در این لحظه هم همین گونه کار اتفاق افتاد. دقیقه 94 رقابت. قریب زیاد از 1 دقیقه دیگر فرصت هست. بازیگران فایزکند حالا تلاش کرده هستند. حساب 1-1. پرتابی بلند و جریمه‌گاه کلوب مرکزی ورزش ارتش. وایدای گلمراد کامران نیوزدانژاد توپ را گرفت. بختیار عظیموف، بلانگ جرارد، انوشیروان نوروزوف توپ را از او بشان نشان بویزاده گرفت. عبداللویف، اکبر علیف، ارسن اباما و توپ از کامران ابراهیموف از میدان بیرون شد. زود توپ بازیدار آورده می شود و جانب حمله‌گر عوض قمچینوف، ولی به نتیجه بازیگران فایزکند حالا تلاش میکنند که در لحظه های آخرین باز یک حمله دیگر انجام دهند.
сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст бинандаи азиз. Арсен Обама, Акбаралиев, партоби хеле баланд ва қоидаи бозиро ҳамлагири дастаи Файзкан вайрон мекунад. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст бинандаи азиз. Сурубхоҷа Юсупов ва туб аз ҷониби Шарипов аз майдон берун мешавад ва ҳамин тавр садои штаки довар аз анҷоми рақобати даври чорум байни дастаҳои клуби маркази вардиш Артиш ва Файзкан садо медиҳад. бозии дастаҳо мусовӣ ба анҷом расид ва албатта мусовӣ ба нафи дастаи меҳмон аст, чунки онҳо бо ҳисоби 1-0 то дақиқаи 91 бозиро бохта истода буданд ва баъдан зарбаи задаи Анушервон Наврӯзов ҳисобро баробар кард. онҷо бархурд бо дарвозабон буд. хуб чӣ чизҳои дигар. гузориши мустақимо ба анҷом мерасад. бинандаи азиз, аз рақобати ин дастаҳо бо шумо будам Бобо Холмозода ки бозиро шорӣ кардам. то гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед.